Classic Player i danas ću vam pokazati kako skinuti film sa prevodom. Znači, prvo što trebate uraditi jeste da odete na vaš Google i ukucate video download help. Onda ćete otići na ovaj prvi link. Kada ste otišli tu, onda kliknete ovdje gdje vam piše add to Chrome. Kliknete tu, kliknete ovdje add extension i sačekate par sekundi. Evo ga. I ono se automatski dodalo. Ovdje vam piše kao da vam je uspješno dodano na vaš Chrome. Onda izađite odatle, uđete opet na Google, odande slobodno izađite i kucate Filmovizija. Otići ćete na Filmoviziju i ovdje gdje vam piše Search Movies, kliknete tu i kucate film koji želite da skinete. Ja ću sada skinuti Need for Speed, samo da vam pokažem. Ja ću vam samo pokazati kako. Znači, izbacit ću vam ovdje reklame, vi izađete odatle. Scrollujete malo dole kad uđete i kliknete ovdje na ovo YouTube dugme. Kada ste kliknuli, samo sekund. Kada ste kliknuli tu, izbacit će vam ovdje u gornjem desnom uglu kod ovih tre kao kružića jedan će stoji, znači to je ovaj film. Kliknete tu levi klik, znači idete ovdje i kliknete Quick Download. Znači sačekate da vam se film skine i vi prebacite gdje želite da vam bude film, ali ja sad to neću raditi pošto trebam čekati 20 minuta, evo 10 minuta, ali ja ću samo vama pokazati. Znači, izbacite ga na desktop gdje želite, onda odete na Google opet i kucate titlovi.com, ja ću ovako i uđete ovdje titlovi.com. Ovdje gdje vam piše ime filma zarez serije, vi ukucate na primjer Need for Speed, uđete ovdje na prvo gdje vam piše titlo i ispod, znači tu, i sad ovdje nađete na koji jezik želite da se na koji jezik želite da prevede taj film. Znači, evo ja ću na srpskom, imate na hrvatskom, imate na španskom, ja ću na srpskom. Znači, idete skinit titl, onda scrollujete malo dole, kliknete ovdje skinit titl i ono će vam se ovo skinuti. Znači, ovo ću ja pauzirati, znači izbacite isto to na desktop, uđete to i izbacite, znači pored tog film stavite tu koji ste još skinuli, a ovo možete tu bilo gdje, i kad uđete u film izbacit će vam prevod sve. Znači, nadam se ljudi da sam vam objasnio. Ako jesam, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!